Sada ću vam pokazati dah koji bi vam preporučila da radite pred spavanje, da umirite svoj um, poravnate svoje hormone i da zaista utonete u san mnogo rasterećenije i lakše nego što to inače radite. Ova vrsta pranajame ili tehnike disanja balansira lijevu i desnu stranu mozga, odnosno vašu aktivnu i vašu stranu mozga koja je zadužena za odmor i nježno i polako vas uvodi baš u mir, u balans i uvodi vas u proces regeneracije koji treba da se desi tokom spavanja. Poenta je disanje naizmjenično na jednu pa na drugu nozdrvu i to izgleda ovako. Ponovo možete da sjednete u turski sjed ili da sjedite na stolici pravih leđa ili na svom krevetu i da zatvorite jednu nosnicu i da lagano i nježno dišete samo na drugu. To može da izgleda ovako. Dah je dubok i spor. Izdah je dubok i spor. I kao da posmatrate iznutra kako udišete i izdišete. Biće dovoljno 3 minuta na jednu stranu. Kad prođu 3 minute, udahnete i zamijenite strane i nastavite 3 minuta na drugu. Kad prođe 3 minute, udahnete duboko. Spustite ruku, zadržite malo dah i izdahnete. I ostanete malo da osjetite promjenu u vašem tijelu, u vašim mislima. I ovo bi bilo idealno raditi pred spavanjem. Poslije ovoga nemojte da uzimate svoj telefon ili da gledate televizor, zato što smo se pripremili za san. Jako je važno da ovaj relaksacioni dah rade žene kako bi im pomoglo da balansiraju svoje hormone. Također, ponavljam ponovo da možete da koristite i magnezijum i kalcijum isto pred spavanje, mnogo će vam pomoći da lakše utonete u san i da regenerišete svoju životnu i vitalnu energiju. To bi bilo to, pozivam vas da praktikujete i dah rasterećenja, znači da se rešavamo stresa sa leđa i dah umirenja, regeneracije i sigurna sam da će vam nakon određenog vremena opšte psihofizičko stanje biti mnogo